Abusia ya po medemo ensem no near course of fonton from Jumedies when no pay wabra. Doctors Scholastica otu etina edwam odi ni dwuma wo kantanka yarsabia ne mu ba kona. Otena se no dia tu dwose mesan ye ntebia na se ye ndada konye badie se ne abrabo ne esifa ebon no. Oyi enipa ennan bia esi hon mo emu ba ko de ba na koma yade a won ewobi na afen so bi wo ho a na eye yade ewa abusuamu no no so enya bia ne to be ho behia se ye be ya hwe se ye fa Ghana ha ye nyimpa fo ekro ewo hypertension nipa 9 bia bia hey ye nyimpa fo a emu ba ko ewo na sanche nipa dodo wo Ghana ha na yes na ekum dodo nso pa yes globally no more than 1 billion people have hypertension globally more than 1 billion people enye yare a sebe ye de wo ye be fa na asase ya so see inti sentra ye kan ye bohunde hu na ye kan ho asem bebre no enye de mostly no ye na lifestyle asesa and first nanka most of the time no ye nanto ye bakwaba ye nezibanazi ye different to them ye shia Ghana ezibani dedel bibia wom sisia no ye penentam sharp your primary hypertension to them making only essential hypertension and that's about 90-95% of the cases of hypertension and on no nyimpa no ebia onyim cause no it can be genetic ne papa will be ne nana will be ne nana cancer will be inti no chedo e dey yet na hode busua ye bonkomo hunda na mama dada abayarba na ye ko hospital waka doyo ebi wo ebotu me bisa okobrani another abesiba kama onyim yarba kra ne mama na papa mommy ye dey bi oko check up but as a kra oye no wonyi waka asemo inti se ye hunda menyama no fa ye na awofo ho ana ye nananom ho o ma ye nso ye da ye ho do ye hunda da bi o ye dey ye hwe ye ya hwe yi shonko